What's the church? Butambe abantu abanane muntu nante betinga abantu abanane tubaira devi go bamayete. The word church is provided in the New Testament from the Greek term ekklesia. Ekklesia. Yani ekanisa niye koro kiwa ase omonwa we omonori onde we Kigiriki we Kiyunani niye koro kwa ngaki ekklesia ngakina teba ekklesia na sabantu baite bona omonto bunana litega igata ko iburi eterio oregere ibi ngai ekklesia ngai oh no take it. When we say ekklesia, that is appealing. Asabantu te assemble. Asabantu babocha basasima yasai. Ngakiranye lokamwewa. Ekklesia means korokonga assembly. Assemble. Asabantu bago chicha budabono asabantu bako asayu arokwa makimo iwete ekklesia. A church is the body of believers. The church is the body of believers. Yani walikuwa ngojores. The church is the body of what? Believers. Believers yonke. Abegeni no mobere ku abegeni babo chamo babuate common agenda babuate common believing babuate okwege na kolengaki no kolengaki o como therefore na se ba korokunga enero ekanisa ekitabu ke korunga baebeso mo 22 to 23. Arabana umuntu bancherere buku agwarori. Nanko dikama ngana yo ekiagera na umuskora anyora ko gwata mangana yo mote ba no muntu kwa mayanga ekklesia tari moinaria ekklesia ne kanisa asabantu ba koramaki asomo nuroro na teba ebwete Yunani. Arabana umuntu igwana nyebuku kango chaki 1:22 to 23. Yuenga nyete eyengolete ngota kitasoma ate nae. Oyo ingolete chaka. Ada bantu nabo atiku chaka chaka wa. Bado mozona wa tabanga kangana bangkuan. Era naban. Oyo kali polime o chaka kwanro. Tigetere. Naenda kabeka akabeka ebintu byonsi inse yagendo ki yamagoraye akamubeka abe omuntu w'ebintu byonsi ase kanisa eyo yere omubere omu oye igo oyo oikerania ebintu birenga Bions, iye kanisa, iye korokonga, Yesu, nere, oromo tuomo, oito, nere oromo tuoito. Bono me wateba, niga kirania, ebinto birenga. Bions, o me wateba na, the church again is the community of believers who converse Christ as their Lord. Nasa abantu a community one. Yeah. You a community woman. Madela Batula Tama, a gesso muy cuñada. El cual para eso, no le aquí nada de serious, legacy. Alguien echete, el cual es que mono. Yani de Kiombe, Kiamanto, Vamos a Kana, Bateva,
no mawori tu. Haleluya. Ene ile kurukugento kieke e kanisa. Therefore, muri kiolome watseba ase kitabu kia Saburi, kitabu kia Saburi 27 verse 4. Mwajire bwangu. Mwajire. Oye lichibesa kwa ko bakakanga gwekiria abantu bali. Nasabire ringa nerimo. Nasabire amangana abere. Gana rose mugwe. Alenga. Erimo. Korwa somonene. Korwa somonene. Elio na lionganetie. Imenya ase nyumba yo monene. Imenya ase nyumba yo monene. Asa matukonsi. Yoyo bogima bwane. Kanga tibwateba. Kana tigela igo. Ateba Daudi anaomba jambo moja ili aweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku ngapi? Sote. Ili atafakari usuri uliomo katika nyumba ya nani? Ya Bwana. Yoma kanisa na se omonto taigo charimo. When you are converted now into the church, you should never come once or twice or one year. The Bible says, Daudi says, I just ask God for one thing, that I may dwell in the Lord's house. Hello, mwale usimwachie. Tebanga usabira mangana lenga. Elimo ale mwangu. Mwanyasai amatukalenga. Now, as a kanisa, as a tuateva, a community, a kombelana, you should never come once. You will watch matukalenga. Once, matukons. Now we know whatever. It is better to be in the house of the Lord just for one day rather than 1,000 years to be anywhere with evil doers. Kitabu kiko na Saburi 84. Yuwa maimo mwe tete kwa mabia. Kwa Nyasaye use iziko. Basi ngento mole asoma soma tibu emotanga hii. Kuata magisi. 90 minus 60. Mungkin, ini betul. Tidak ada. Ini kan ada. 84, 10. 84. Buya komera ase nyumba yao litukeri marioka. Nakiji wetu abago. Igoroni nalikuwa luteje. Ya kama. Buya komera ase nyumba yao litukeri marioka. Imbu ya kola muao ituko eri marioka. Kobwa kwa matuko chirivu. Chinyinge ande ons. Mbu yakoba molendi bwege sieri kie nyomba yao aenya saone kobwa kobera asobo menyo bwa bakori amabe. Haleluya. Ngayubwe tota kiro matukalenga yani akana tabanga one day in Proverbs means 1,000 and 1,000 years. Kali ngao ko baranga limo ateba mbuya kwa Nyasaye mbuya no sieke ke sieri ye kanisa no tae bukene tabantu bali ba bere kanisa ko bali yani na bako butaika tani kwa kwete ya no kwa to kwa umirmeleo sino kwa bali kanisa buti kakera kwa ko batisukira kwa yete ngano wemelo inu ko boli ngi mu atigere kanisa tali gonje kanisa ngabantu bako gambete watigiri eri bako gamba etinge watigiri bako munyana ko gamba etinge bako munyene tinga ko gamba ngoria diga ko jadi bituma eki ngomo tigero leti nane nore lakini wote ko ike kanisa kanisa etio na ko ngai ilikuwa nini gari baka kukumbure besa baka mukona kita kunyuka juga kawatebuta lete besa jole ka oike kusome tegesi okati ala ngaki gari eti kulina ando anyora ne aruyo ka kurubusu ngangu angei nanu kwa palama kualina
amangana ari kanisa ngayoko rusi ngaki ngabantu bakorama mbako gamba omaito muntu ndako ngigeriga please muntu ndako ngigeriga. When people criticize you, means that you are kicking and breathing. And criticism is power. Ewa. Ekara bako kugamba ko just. Kara bako tamu ngoria ki. Siapa na bawa lakini taiko sini. Oke, na wa just dengan apa? Ni siapa na bawa sabuni kunyura. Balik kemudian naik. Iko Kristi mo ngakie, muya pada tangan. Onyo monto ko ambo kuet. Kalau yo kuet, kalau yo lemot. Aku mau gampang matar na kuet. Onyo roakan itu mukung ko eciom. Manyo ilo yo kuet. Dia aku rusi mo ke, iba ko kambar. Oyo rai kanisa. Ngakie ate ba? Mbaso matole sana na inu. Ate banga kanisa no moberongo. O Yesu asa begeni bago chamo banya bateba botambe nga Yesu no mabori ongo oito igua ata banga kobua kobo mwanya sae itukelimo no sieke gesieri no tachoru kende maita bato kwa choru iga o chikorushugua kende o motobe kwaro ata tora marorera o marorera marorera berbeda Tuan muakir nama jadi muakir. Berbeda ya. Ono, kuna bono, akan kau ingin nolak leadership. Asalnya kau ingin dia nunggu tekorong ari, tekorong rotate, you rotate. Ono polisi ada kuah rusuku polisi botangani, nabora iluku nona mahat, nabora rusuku awu, ilu apaan? Polisi orang bilang, ikut ada kimura mungkin bisa you rotate. Berasa baru cakap koterio mah. Ingotongete emete nama niye Yesu. Ini nanti tadi yote deh, amaru aria. Inse. Namuan cire, kau nama sani, kan muai tancira, kimu arora. Mereka muai nyubul. Mau tahu juga berkuasa, otiga, ucap kau kerana sama cemaya. Yo kan sama dia kulit. Asal you went to move, makanya tak ikut buat. Kalau saya kau cuma tua, kiara, tuan sinabe ni bangu, banyak saya. Omai kata apa? Omai kata apa? It is the central place. The church is the central place whereby believers they come together for salvation. Nasi, au bogati. Awegeni bago chicha baganyete endo kieke o toreka mayo yosi tiga atere rietaria yeso rigia kowa kwa nyasa oitu rietaria yeso rigia Erieta rigia, lieta. Whatever, the church is the agent of God, or the instrument of God that uses to save human beings. Koiroran, apa dingirora monta yukuli. Ege tunya saba konya teno kira bingi membuat diri. Kimo kaki mau koli. Aki mbo. Yani ke tunya saba konya kimo buat kiri hai gitu. Yang kena teva aso yolika. This is the agent of who? God, all the instruments that God uses to save humanity. So the church is an agent of God that He uses to save humanity. Macam kalau mukirete, engkau kira ngicasol atau apa poin dia kata. Mukuan aku saya ngicasol. Okay, kita berkurang. Now, what are we supposed to do
to get a church because it is the body of Jesus. Kitabu hiko kwa Exodus. Ekana kwa tebea Exodus iwamaki. Ama kuto 25 verse 8 and 9. Abana baku. Emoto mire moja. Na teba kutoka Exodus 25 verse 8 and 9. Obatebye bando serio bamenyo obachen. Ngai ba batebe. Okay. Au tu wana ni wa. Obatebye bando serio bamenyo obachenu. Obatebye. Yo oyo batebu no yo mo gusina abangi. Akitaba. Oyo mo gusina abangi. Obatebu nga obatebye. Aha. Bando serio bamenyo. Bando serio bamenyo. Obochenu. Na inche inyare komenya egati yabo. Na inche inyare komenya egati yabo. Mondo serio bamenyo na ebinto byonsi. Mondo serio bamenyo na ebinto byonsi. Biraberao. Una ndaba chike ikaranza. Yo yasaye ekera turangeiri anonsi ekera tebire digaba tabanga now. Make for me a sanctuary whereby I will dwell among them. Ye kanisa na sabanto bakomera namonamo na nyasai. The temple, the church is where God's people they meet with who? What? Lu jangan coba kena kena ranci nu, nu sepemuan. Nggak mereka siapa nggak nyasai hotel di semua kacir. Juga kok kalau tuh lebih mau sih tuh apa? Kau ni kalau kau kacir kali itu kau kira ikut, kau ikut kali saya pada maki. Ya cuy, mereka kau ni aja. Kacir, ada mamong kacir. You have to contribute now. September nyasai ada mamong seri. Oh menyebutnya maki. Obo chenu asenda bena inwe. Nabono? Tarimi. Dikaya ka basi ka. Ata nga mo ngagajit. Mo ngagajit. Bano rura bantu bano bagate biosiki bijitu. Inde kanisa. Inu ko boli biosiki bijitu ka. Bile nagiata mo kale man. Mo ngagajit. Kwani montoro bwa hoteli. Hotel. Wiki katini hotel, wiki katini hotel. Ewe kani tukolinde kwani wangi. Kanu ko tiyo para na limau. Mawagan na didas. Kwani ako padanga miya maiso. Nakiatera. Mo ngagachere gendo ki. Wikira tingkwe teli kuirani ino kira boka bonga ngajere gendo enyomba ekoromaki enchenu omewateba imenyena barabi na nyasaye niga komenyena itu akatu akone maki tuagachire haleluya amen omewateba liga ekatu agachire nto basako neglect. We should not neglect daily or monthly or yearly meeting. Do basako tika komera namo ase kanisa ya nyasai bunere enaro ya bane amarika whatever. So you see that the day is near. Buna muaro lile ituko livinganga lituko tamaki lile ase kitabu yekolonga Hebrews. Awa ibirania 10:25. 10:25. Awa ibirania. Montona koronga Richard liki. Leo koronga Richard, agina
The church, the church, it can be divided as the people of God. It can also be referred to a group of people all together for a particular purpose. For a particular what? Yani abarangeriwe asekerenga kiremaki kemo bijadiki na bawatabama abantu barangeriwe abana abantu bakurangerirwa asekanisa na aseketabu kuna eketabu yakemo abantu bana bawatabama maitiko enda kanisa yani abantu bakojo kanisa ni yabangina wana na watebe eketabu kuna death row kana katawa death row goma 31 11 12 13 What's your name? Go away, Kennedy, who now be proud standing up. What a summer. What I can you take a sound? What I'm doing. The Ruga, it would get a Ruaki. Not ever, Deuteronomy, you didn't ever. 31, 11, 12, and 13. When all Israelites have come to appear before the Lord your God, in the place which you shall read the law before all Israelites. Gather the people together, men and women, children and your strangers, that is within your gates, that they hear, and that they learn, and they fear God. Ekera abantu babo kyaso sikuwanya sai atebanga osangereri abantu balenga Demora sega aluse sega Mate balwa kuwa sawa kwa Bingo de Sa kwa baka Mwarura se Ndora kuga makoko Okay achaki atebanga osangereri abantu balenga Bos ocha kila wasaja. Ike kanisa oike komba ini bandoki. Na bakura tamani. Abasaja balwa tabenge kanisa abakungu basaja kubero. Aba muri kanisa ngati toko bate. Abakalika. Balmoreka. Simba tebe. Kanisa maraba utamano. Number two, baku. Number 4, straight. Omo kan yul muau. Omo men. To basa ko tiga straight jaka. Panto bale ba ko kai onye ne sabato ko siti mapili. Ko meta sto meta ke jero pili buya. Ale ne chi ko ka bi ba ko ranga. Ma tera ko na ba ko mi ko tendere. Ma da ba tu ko na ba ba renga tari, ba renga ro pas. Diria abantu bakatua n'ikirete cyakamiremeke abantu bakacari ndiro boyibu arengera mbadiye rwera abe bari boteiga bakutura bakoteruka ki jore kemu otoera diere kyo ko se toche dom ko moto tera diga bayre di dirisa abantu bakaira ayo makanyo rutaga direjo dia gate akaletia kaka mwana akamakorosi buyu akaleka buyu okobulu dolduwa kachage tukutura ngwa ko tabuga ne buyu dogo salichi sabaka toko kutulika sapule ngakiateba igwa abantu amalika ateba iga baraga ko chakerwa Aki moya. Bagaimana cakirwa? Nambah tu? Apa angin? Mungkin lu nama. Buku jagoan apa angin?
ya ndara ro se mwe mbara bi aja kira abasanja batangana aralia babu ati kuna barabi babu ati kuwe namba 3 namba 4 yoni tukoli yo sasimo omochia kwa maki osie kwe abantu baja so siwamo okanya abasanja baje ngalero na litimo gete ari asepa okwati mugete 5 ngano ngalero na tele sabato na kiminga ya no you come to the presence of who? Of worship. Ogoja so sasima ogoja kusasima kwanya walonene mbere ba kwa ya serikali lero no ari siko na kiada ngati mugete na yo asobo siwamo kwanya sai abana bale atuwe kanisa asiritalia Yesu baje kusasima ngo egentokere na yuga elinde baro kigwe ama chiko amo aya sa ase kanisa wala biara kwa bodi libo kuna boy karanstega mwezi moja mwako nara mongiro momuro na bugwe sibu kwa roka akile karbo bata mangana ya yenka okolga sabari baga mwemeremo yani ntoko cha kamwaka utakarati aroka kama barua tiba sitia to kamoja ninyi wote tiba seri kama kuli na baka gai kanisa rumwa baka mai te kata buka de buat ka ta banga tea break with God na bo montara nya kwa dari monto kan ko tino ko le ja soniki lakini tanya kwa ile moto ko kulingana diamo Kenya sana unaona bana Mungu hata mwenye kwa wokimambia wachinono kwa sababu kulikuwa maji mwenye kwa woko kwa mwana na rai kwa mwana bibi na rai lakini maroho anapopewa kazi ya ziada mimi nema kama kwa kuru school kwa roho mwana mkubwa alitaka mwana kae mam baba ni mwana tango na mna kwa mwana mna kwali omurenda ikaiga okokora kuli yakusunuka tamga tamam yakurara ika oko eta kombe kiao peka sani kechiko peka man kuboka ando mo kwa mama bipaka sega dio karaga kale ka kwa bubo kiri kuchika kale kale ka kama mo kwa mara tikali babu Ade kira kimu aja aku sarika maki okor musa aja na mabit. Aku musa kira bobe okor musa jo na bebi yo kate go ni ri muano gate ka. Bebi nasi me komote. James Mauricio ko bebi gate. Gono ria kai. Aja kiro sura ko musa aja na bebi. Nagi dua soma. Baru aku natakan aku cek kanisa dua tiapa. Nambah yang kali, nambah yang satu, nambah yang kali. Iyo siapa kita? Engkau soma ngak amaraikanya say. Aja kau nyawa can. So long as you are connected with God, don't fear man dikira kamu. Asia ke miramu, otewe mu mochioyo manane, dua cire kanisa, dole coba katokan mana? Abantu bakonjibu nande yakoze bega kikayaba bakomuko yakuko sie take asaba ibango taba kwasa na kwaso terabuyi mai to motoraro kugita aba ibama yote naende basa bama asai mo soka mo ituma naona bako bakoja basi basa bako korana sie take yagari yake mo kitete nando kamanya yebwe kapne ya ila Parang maju. Okay. Kita pergi pada Saburi 122, verse 1 and 2. Iwa,
moto yaba tebaiga now abantu bakaiga. There are some of the members who are just writing their points down. Out at the church is a place where we receive blessings from God's hand. E kanisa na se toko nora emisio kuwa soka bako kwangu kwa Nyasaye. It's where we go, we receive the blessings. At home, you will never receive the blessings. Young people and old people, where we get the blessings is at the blessings of Yango and Nyasaye. Kitabu ya Saburi. Kitabu ya Saburi 122 verse 1. Ni gona bete no mogoko. Makiada. Gati kuana makiada. Ni gona bete no mogoko. Ekera bantu. Bante betie. Incho. Togenda se nyumba yo monene. Aye Yerusa. Tigera igo makiada. Diga bete no buru. Makiada. Ekera debe tuwe. Diga baboli. Bangina igwa baboli. Moto na kwa tebe na kiku chaka tole kiombe kia marangi. Moyo dawa tebe toka ndika na yola chole. Basi na re kiombe bangina bari kiombe mwaka. Kia manda, kia musibu manda. Akina ino bakungu kole ndere murari. Wanya mo kole ndere ngisu kune chere. Wata kiombe kuruwari. Dia kira bakungu. Ay mo kore ngere ya manda singa ki isibubi. Anga na ine munda ba tega wa Kristo. Enge tegena kwalira ekegi Christmas. Onye mo Kristo na aro tamanya yoko manya kuwa sama manaya. You are just worshiping a criminal. Na bana bangu ta ko eno muchi. Baga eno muchi ko kora kio. Kora jora my father moya. Ekena kuru skuru ko mo tama tanya ko businchira. Oli bako ikero oroka. Ngolo mwana ne doche biya ukoli girinje bako muntu ko buji. No me to komongi. Nade ko tai potika. O manya wo kono le biraje ki jinsa kan sagi. Ki ko nyuera. O de nada ja ko ina inde. Mo mwana ge do muji nga ja ko he. Mwana wa mine tu kyo mo mura mine tu bi ko le mo. Toko rusia ri sa si le ki mo ka baka. Ri sa si ku rusia mate nga sabera ne ta no ri ronge. Nya nyo ri ronge. Na nyo ri ri. Mo bwe ka ni na ti rusia wa song ke me ya na ko si. Bere ko ma yu. Ni ro kaya ge sa de ke na be ke te erongi kana yo be ke ko mo kom. Ma mo na ha ki mo ha ta ko sa ka ma mo kon. Ma ko ma mo ka ki mo sa ka mo. Erongi ni sabe. Akanye ke. An ko ngenta. Ye ngenta ba le ka be ngenta. Bere ko ma yu. Ko se ma da mo ka ki na prince ba be ke ro na yo be. Ko ba no ko ba ru yo. Mwangereza aye urochero ngiye isangire ligwamo isibe ligulimo cyano lulimo sibe kwa gwero anyara ma etaya esima ya chite botuko ma ko ngaki ngajero ngiya de ga nano agwere mesa irao bogo chiko so irao anyara kwa bugwiri ya kamam eke to ke ko ta ko kwanya ne me gu ko me yere de woi iria wa kama ngui ko ra ne ke ngui ko ra ne do ko ru ko ka bue bang ba te bue wa Kristo mo apari de 20 versos all Christians wherever you are. Kiara malikawa tayaba kitabu kia 1 Corinthians 11 verse 1. Kiara tayaba be my imitators as I am the imitator of Jesus Christ. Toba abuto kuegie Yesu. Toba abuto kuegie Yesu. One kanisa yeye aba Kristo abange wamepatoka.
basokire ekanisa twaruro twatantanire anyoro Jesu gukumo kwa mera n'abantu bari batari gusoma mariko ngari tanevu Marita abana baba sakogenda omutyuba unabona amalikando mungina goita batabanga you teach abana bao unabona abana bane bamanyete nga suguku teyo bamanyete Friday bude goika rosindagerere ngaki engeni abana bakonya batabanga ngisa batego nja goika tunindagerere ngaki bono batigete nga esuguku eche bakon nabagende bakon kana rosino ni tingende chiake Cibeke ende ni kabisa ne kana tibuya maitera bantu bane bari mutama ikoro siendage okoro si chaba kako okoro kuti moyo boyo osi chaba tirai boro ngikore yiko mongino ndaba teba kitabu yikoro ma quick cooking kewa teba yo cooking is a science mwategera bakungu cooking is what which requires all women and ladies to know how to cook palatable and delicious meal in order to arouse the appetite. Ukumuda akoro siro ngoli o meko nyoba tikwa katuwa ya. O meko chikogoto tie nyoba. Tuna kika nyenyo bewa ko musingi. Into verede na jinguru keko. Oda chikoro siri na u obi ko monyo mururuse ogani chibibigi ya dorana. Rosi ndagira onye ne cabbage nyerosi no nye kera betese nye beke nye ingredients. Yani bintu biko nyere tange. Onyo mutoda ako kenyi kabichua kagata tu ukampuli somiere. Ako monta sana kuanya leo mchibra. Rosi ndagira borongaye ewansa nakirate ekokana me ekoko kigetu appetite ahadi umonde kwete na kango musabo kwege kwa kana tawa to berba ko rosi ndagira no machere oyene no me na ko rosi umura machi ko kurikio me na mamo kurigani ko kurigani ngaji Onya bantu ni ke ne buche dia ngate hai buche mu kweti buche oi ne buche ko ngameta mati bantu bameta amati asoko dia babu tingende ora tingende na ne keri ora utage ta ora te buka gutra keri ne tingende ayora uta ko ta jiare Kalau butuh nanti mau tuh nanti cingin, mau dengan tua buat cingin. Nanti dia orang ikan asok kan nanti. Gak tuh kuat mau tahu bukan? Dia tua kan ya? Oke. Nah kia tahu dia apa? Dia nari kau saya tahu dia apa? Ngomong ena bete no mogoko ekera bantu bantebeti injito genda se nyumba yango anyasa abete no mogoko yo mwanyasai no abantu bako no getukieke omogoko ga mwanyasaya na ara bantu bale bananite bombe akera monta atino no mogeni bani te konya ko gamba abantu abantu bale banje to ko gamba ya no tabaika semina Kitabu kia Leviticus 19:16. Bantu bale chinderi ke china le to ko baba bantu. Emwe. Leviticus na barau. Baba ya Warawi wa Kiswahili. Dorai. 19:16. Wah. No, va isa hueta, kureta eta asege.
Tomaisa gwetaeta asegati abantu. Tobasa konya gwetaeta asegati abantu. Bamino. Gokwana obagengi. Gokwana gentoki. Aha. Tobaisa kogera oyomino aitwe ase okoba kirori boborimo. Akiata. Ata mo onya gwetana ni obagengi. Akiata. Mane te kana igwa bagira ba mo ko le biasa to ka ko mo ko dinero no musadio. Ni mo na ba ko gutijira no ka. Na ni ora te vida ba to ka ko te dio mo to mangano. Ya kara mura eta na limo. Ayura manya kwa nyeto panyi. Ni mo na ba ko ta na fu. Ako linga. Ga besia dirsa ka ko to ko ni bitungku. Ani dia ko le ga. Utangan na. Dari dia ko le so tamatia. Ibu tangan dia. Kare entar gua ko di tunggu ya so tang gua. Oi no yo tangan tu itu. Yo tangan tu kumbu. Banyak ko ya oi. Agi ada. To nya gua tangan ni gitu. Abang ini ngomong ko. Abang ni. Ada mana tahu ini. Pakai gimuk. Kyo ko kira pura busujo ban. Abanje bagere abantu balo ko che kanisa ba ko nanga. Ba tigire abagengi. Bagengi no bara. Kanisa ye. Kuna likuwa so mama mbinga omona to bali bigendo. Omo basoe ato koke. Kanisa ye tegetenga abantu ka chire iga kwa sabonga. Kanisa na sabanta bamo ba ko tabwate common. Common interest. Babo sasa mabagenda dia. Igoro. Ale kwa ya abogengi na boko. Yake kwa yore aba sai na bang. Na baka. Wa mo na ko. Hata ile sauti ya chui. Anakula mdomo. Diko kama tena kile kile kwa kuliumu. Kau tu cukup banyak kumpulan. Kau biar apa? Akhirnya kalau tu ikut rumah itu toko tera tuan siap. Tu lah tera apa masai. Iwan yang mau ikut tera nabang ina apa nabang angkat. Tidak ini mau ikut cikur. Duk rumah kau. Mai itu gua teri golo nare. Nalu. Nanse. Mai terus ni kau emu motor dah kau juga tera kau cah soyu dah. Tamu. Tanya aku konter berat konter itu ya pak. Pakai barang kali sebaik kiri. Boleh. Pakai kiri. Baik. Yo, kan senang dua so pak. Aku pun apa ke? Apa? Orang bagi nama pakai gimana pak? Balik aku kayak enggak kamu untuk oleh itu. Aku mau mulu lagi kok tema. Apa biol dia mau kau mana? Nah kau mana? Asyik tu gitu. Nanti aku namanya muka. Nama boy. Apa? Macam ni kau muka kan? Macam muka kan? Na yo no yumi to ka. Yo. Ora entre va para aquí. Va a ver na okuri. Na como nyara. Quan ở đó mà quan này đấy thì các con muốn nó mà mua. Ôi nó mua rồi chứ cũng như nhà sổ đấy. Amai đây ta nhá cũng. Qua một bên cái ngay cũng nhà sổ đó có đang này. Nakitua soma to basa konya wetana nia geto ki kanise ye tukwa onto kire amalika wata banga onde kwensi oiboiru asoma nene digale getogwa ayakale aitiri bionsi biabele maki ebiya iko tukwa somire amangana amanene emerengan 11 13 kino motige yo 13 16 28
16:28 terenta itu koteba mangana ngana iga 16:28 Omonto omonyaborimo ngajaja akimuakil ngajaja omonto omo aha nigo akonyagotarataria amang'ana okoreta eriomana ni agotarataria amang'ana akoreta kintu aha na omogenki nigo akoreta obobisa ase abanto banchaine igesongo ngobe kayari ngegitwe Polisi ikwere bukwena igesongo Broba metal Tobang dulu bueno ay ira kanya kana yo se Broba msiri kana te 16 20 igesongo Sensible people Ah. think before, always think before they act. But stupid people advertise their ignorance. Good news. Moi kwete ya chere gende. Okay, ya chere. Bose kana ro kitotora. Inchuna ni. Dia ya te banga monto polisi diga por kibna kana ngan. Eso okay. a perverse man spreads strife Aha. Ya ku. and a whisper And a whisper. separates close friends Yes. Separate close. Gua mau coba itu di semua itu na. Anu kalau ada bida bantu ngaji, kau jauh besar jauh buku baik itu nih, dia kau nggak ngaji mana? Isi ya ram kiri, tuh kau ngaji apa apa aja. Guna aku cak koyan na, aku coba ngaji gua guna. Proses siapa yang terus ngaji, parang emosi. Nah kita orang tuh gua. Orang masawang kurang tapi itu mutu. Dia banyak koyan sana, sampai mau tahu kau boleh doku sampai siapa yang bicara ni buat. Orang juga itu yang apa? Banyak kalau orang kinur mem. Anu nulis itu. Bicara juga. Banyak orang cuma motor aku motor buku. Apa tu ada apa kamar? Ada apa kamar? Kaki nonyok kuit, kaki nonyok kuit. Kaki nonyok nulis masih. Kita ada kira-kira apa lagi? Kau itu orang tahu ada juga. Kalau cuma motor kau nak nonyok barai, betul benar harus dibika apa? Kaki nggak jumpa kali ini, nggak jumpa Rusia masih sekarang ini betul benar dibika apa lagi? Ayo ya. Kenapa tu baca ni kan sama kan ni? How do we behave towards this new converts? Kita biasa kalian, ikomi, sekalian usah barian. Sakaria 10, 12. Mati kan jika nak kan jumpa polisi, kini all around. Nak buat spesifik topik. Banyak orang tegar lah, kau ada all. 10, 12. 10, 12. And I will settle them in the Lord, Aha. and they shall walk up and down his name, say the Lord. Mana nak kau dengar? Hotel bila? Sama kisah, ada kisah. Di wajib. Injenimbe kabantu bane Injenimbe kabantu bane Chinguru imeyane Incho monene barabomba be bagotara ase vegetariano Iwo mono tegere kanisa kura tuateba na sabantu babo chababuate wanaje na nduateba ma na ase itisana agent yangu ya nyasa eyako kolera koleta abantu abakasoto otoreka kono iwa eka tuachire kanisa tuateba toyagate nduateba bo meta abantu bakutuigwa pagato ulikitito
Mwana ibu kokor. Iwa. Kita bukan kerupunga Metali 1816 Metali. Soma ciru wa Jones. Getel. Giving a gift can you open doors and bring success to important people. Another language. Ebyewa by'omuntu nigo bikomo igorera enchera. Ebyewa by'omuntu nigo bikomo igorera endoki. Enchera. Nakomobeka mo n'abantu abanene. Nakomobeka asa abantu abake. Kiswahili. Zawadi ya mtu umpatia nafasi, umuleta mbele ya watu wadogo wakuu. Zawadi ya nani? Ya mtu. Buno kurua. So long as you give, the gift of a person, it just opens what? The door and usher you in to the presence of kings. You should never be dormant. That's why if you are what you move, if you are willing. Now, I'm going to tell you 21:13. When I emphasize here, Mana manene. Aha. What? Unga no good. Eh. If you ignore the poor. Kanikai. Achibotu. If you ignore the poor, when they cry for help. Kera bataka bakore na gocha sore ko kobanga. Na aya matuko na ike oralira sobo abakonyi. To kwera nelu. Bale kamo igulikenda. Mata bantu bale ya sa konyi taba bati binti. Ane kare dagirere etara bagundira. Etara tibu. Ako libo. Dia ko tibu baik kera. Abana bali ngai bana bali. Kaya apa ni? Lagi hati. Usikatae kilio cha nani? Cha maskini. Unaona Morisi James. Unaona estima kobe kitega na kobe ke kero buku no ai kutu. Kero buku boino. Ye buku moi. Sei weti. Kero. Abantu bani bara kobe ke kero buku boino. Ye ko mo le ko buku boino abantu ba ko sibichi anga isiku. Oke, ndo korang aja. Kumoja hata wewe utalia. Bali kama nyugule. Kwa hiyo mwana biko tirisika biko ako mupira bitano tinga motuko. Ukijoba kwanye tekero. Ba ko tieno. Abana banyugerera. None retia etegera ayo ugarashita. Nere moina omorisi yako letego akome ko tansale guru. Yanga bojaga bisabane banjekere tomora. Ibone reti kwete yomo. Tiempo tangga serena nyate kiasa dikiri utame. Iwa ngakiatela. Monto motaka kola. You listen. One day. Na ino onyor waso milia ban ojugo ete mirangu onyor ilikuwa wata chingu ya kone man. Na ito ikotel. Ada ngate gifts. Yoko okorua is very important. Very vital. Okorua. Ibo ngagenda matanga. Kunagenda matanga. Dimo, nagenda matanga. Gue cara please yang kuniri. Masoka sini tiga masoka ni. Agora masok. Kina agora iga apa ada bakal aku coba kurumit. Bakal tina sinari. Tina aku bilang masoka iba seger. Kata nggak bahaya masoka ya kagak ada 60. Masoka.
Ada abandi bakati akaya kachaka utumati unango ikabuna kapara kamata kuma kanyoru mungindo kuma ngane piki onde ngapasa ndi piki ndakaka etokolina ne kamukadi ya nditili kolina tetali okolina engoika piki ekolanga agai gakai agante piki to ikuakana eko ko baba ko gembo asina renge uwakana emie bako gembo gapa to kaya ja kiremere mo wesata ya ina mato kaya di ko gembo kala teno gembo bali na bono kuligia net gua kina na ingu tuchi dirinte nene ga ngano ne ga ye mwa mwe ko ke ko tena sindi ngaka basta na yugo chuchi mai tena takita ko ga nda ko chikene kama te ya muzungu muchi akante iswa yene ga ye chichi mwa muchi kakai aba to ko ka iga etire ya ko ndo disiga o ka tabanga tikinge chara yandi na nyugo te chare di ko mo boli nte o yubete ngano mo nyakita yo kali ngandara tiku ngama te kuno kuete chara na njeni ko tanga to ga so ali e chemis rola dogora onde sabe que eu curi isso como maneira não coloca de como é não usa bang apa semua agak tega sabar nggak tahu ngau como buat balinya ne puede ya mati isso orang tadi kuaja orang awan tebe buat mati aja mana kekumpura lama toka na dia mere mo stadi ben kulwa buona ina tokora ne tigo aba albaka awan tebinga ko ga randi nai basi ko ka to ga nai basi to ko ga baka nai basi awan tebi bori etro bakro awan tebi bori etro ege to kidin ko chor nai parang chor na ta ngana mai to tangan to ko manyi kia bubuli egi aku bukuli ai tang debeti bukuli kariya ka tang debeti ka bukuli una ko bukuli ha bukuli pakai trol ye ga ichura pakai aga kali pes aga te ko pakai dua nane ko ka masauli aga ko ka masauli ada kama gua kambua terapa manyi babiri mutu emetere enggak cire jo aina mato ko singi ay kanya ko bastinch kanya ko tarera kanya ko mo bunduki ay to mo takamaen no mo to mo takojiche nani kitu awera bakristo diga to ba kaka haleluya onyo monto jo motaka ka buoga o kole merebo ke punga ka mokia piri sama bataka ba ko iwan somo Deuteronomy 21 Deuteronomy 21 7 otu moga 11 so meri pero monto ja ko samu le bituma no motakari so mang 21:11 okay 21:7 ile kanate jabung kinate Deuteronomy lega 21 ya ta 15 ora na boko nya kwa bikire de ti ko kamire o ta kitege 15:7 okay atoko monto motakanare se abagura bamino abu ase morabe ase nyasaba bekire mo buo tuara ching koro ching kong gose mo baba okase bale asaba abagura bamino balenga onye nyasa okonye naye ka nyasa okonye no bwate kende to basa ko monto omogoko asaba to bapi
bantu balenga nyasa konyete goseno musigaji akaba abo jadi sukari gweka bitu byatyo kabwanya nai kuraba ni chiba sani je kusema ana libaraje no kakiate vai ile beri ko tebera mama kangi yere ya so mwigi isi kwekela be Abataka tiba koera. Abataka bakoreme wete bae aha korwa sense Na asengencho eyo. Na bachikirenga mobe ne mioye merabu ase ogokonya. aga kemateo mukwani twese amen abandi mukira baraba sikocha boja ngagateo na abachikire mobe ne mioyo emirabu ase okorana bataka bakwara muri bakwara onyo muntu uta onyore biasi asa kuburuga onyore biasi asa kuburuga ndo mutakali wewe muguru ko muguru chore kemo baka nawe asa kusuire gete bataka bakwara nasa pakonyi kuna tokonyi ninga toba oburabu bwage duki wezi aku mau buat apa tak apa apa naik dia apa tak naik dia pun tak apa apa bantuan aku tadi apa tak apa aku era aku tak kan tunggu arakan tunggu atau awak mau kok mento kofat baga untuk nak tengok biar orang terus ciangka kuija aku buku jual milo ada itu nggak boleh biji. Itu udah buku tak kau. Kau tak kau dia buku nggak sosio kafati. Motornya itu ikut nyala kau nanti aku sangkana bantu. Ikut nyala kau kuat bang. Aru munya mana dia kau gue tanah bantu sosio kafati. Cuma bukan nggak sih lah. Buat apa mas? Sosio what? Profit. Ndugu ato mone wakolo kuna material profit. Material. Ukole mero. Jara ko takamba mbori ngaki. Mbori ke gombi. Obo mono ebo kuna spiritual profit. Obo mono dangerous. Karo mutaka oeduki. Bana. Ngaki ende nya sawa tokonya. Okora bantu aku lingi bitamba aku bisa musa. Apa musa juga. Gua aku tengah time mau. Nana nalila bana fusi cuma tidak mau kor. Mana fusi aku ya dia. Yone sa ku mukiu. Basta. Gua tu kan ayah bisa kita nih. Ada ucap. Gua mana tokonya Bawa muanya saya matukari enggak. Nah, ini kita ambil muanya saya, untuk bahasa kota tadi gitu itu ada apa? Oke. Nah, ada bang tua cira bagai ini, tua dia kasih dari Yesus. Amin. Yo. Nah, dua so bilang kok kamera muanya saya, tunggu cahaya buka, koyo utangan ini kanisa, mutuanya orang. Aku tunggu nango. Jika awaknya muka buat apa kau dia beremo, mau makan temu be, kata di kamera kanisa. Tua tabanga imechie sie ku ketika mereka nyasa apa dengan ali no moe itu aku dengan nyasa diga apa tema okorua is very vital oh nyasa oru itu mwana what about you nyasa karu mwana ayo renge bueka ebi to beno bugima bwani ile kan to okorua engechende ntoi gwaka nyasa eri yaki nigo to goitabanga nigo korua nigo kole part of salvation to gwanani Nyasa basi seni ime ya Yesu yoro motori itu. Amen.